Derem men, banyak orang mesen ya. Alhamdulillah man, lebih. Tulat men, cawacan setiap para pasan. Taklah saja banyak daki orang yang peseser camplong semesen boyo dek kaki. Sambil cak ngucap trok man, promo aki boy. Cak jalan jago ri ke dia jebut dengan saat gol telur puyuh. Apa nyaman men? Jago farm. Taklah gampang men, nang tenang deki. Cek boyo res paling muda arkedina. Anun kaki salah telur poyon asli. Wali itu segenteng deh. Oh iya men, kakek tak sibuk ya. Yenje man, sambil pada lo apa? Imun tak sibuk main orang sengkok men. Piko pengen beruntul pagi. Abis lah sengkok bika kita piko pengen disa. Iya man, ya berusaha dengan gua baik lah. Sambil gak kita nyampe telur ya, bagi ke bini. Uwes tak usah men. Ben boleh tang bini tak hujan telur nganjir ya. Hujanan telur saya orang. Aku mah, telur saya orang apa man? Jaga men cek lepas tuan kita tak tahu. Ayo, Ayo. cek tuh ya bataluang sekali. Orang jika romun nangke cuma ada. Kapan cing di otang dalam pasti bebeli. Lah. Jong, tak salah kan jalan dia. Bener cih, kayak ngarap ya. Tak kelero. Mi kelero aja, tak le bener ajaran pakai soko. Pola tak jeling matan ya. Mun bedo orang ngajalan dia Amit. Mulai berguna sekolah. Dek rememin. Riberin singko Amit dikikirin. Kapan sedih soro Amit. Pas tadi bener sekali mun singko bi kaki min. Tak karo jian man, tak karo kari tebas acin. Gua, taring pesan rasanan. Malah sampai pesan dari kemarin. Jadi remakar bejali roman. Paseng kok bika kecoro ada bener. Ingat jeri ya men. Mun orang gila kehormat. Ajelen pulan seajelen. Amit pulan seamit. Jadi sing kok bika kita ada bener sekali. Dia bola men mati terus pekul tibi man. Iya mun orang ki di atas. Tapi mulai depak ke meles ya. Tak lepadan bika serakas. Tak iya men. Iya man. Kopi teh. Ya. Mahi min nom kopi na. Mayo. Le, mun seti sing kok metu ngenangen. Mun gelo keng pikiran tak buat min. Aku mun dari ngenangen man. Ora raja. Raja dari korupsi NBG. MBG ro benih korupsi min. Tapi ngalah asel.
Dia mangkerengan di anak. Lala anak situng pas ning kabeh tolong. Raja mano dia pakan. Dia tahu ya mana dia pakan. Ya ba, undangan ba? Mangkereng lagi undangan sekali, Cong. Panong nyelonong deh iya. Satu adab sekali. Assalamualaikum, masuk ke rumah Noreng. Oh iya ba, aku lupa ya ba. Suka kebaik nggak maleng. Ulang. Siapa 86? Dari mana ba? Budan. Up. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kak ada undangan ba? Undangan apa deh, Cong? Pengajian deki malam ba. Ini mama tidak tulis deh, Cong. Mata ada ba? Sampian tebak lik nih kak. Kebalik Cong. Engki. Pilir ya. Deki malam. Aku. Lagi malam ku tak habis, Cong. Undang nak palen. Terus kak dina apa ba? Kita harap lah kita ngana sahabat kali ya. Engki ba. Ini kak boleh lanjut ki. Iya. Sudah ama beli, Cong. Untuk rokon ba situ. Boring. Alah tuh. Malah tak jadi ya ke laun ba. Arwah, una ka na setia. Kilala masuk tak amit, kemudian tak amit. Rokok kiyampongin apa? Basta diadop sekali. Wala kang tak iachirin di sekolah na. Tak tahu bola jengkok dah baselin. Orang yang sepatut dihormat. Aku. Jok siapa sepeda no ha? Pas tak launan sekali. Mahalin kaki Cong, lebat boleh ya. Potong tengkan kaki mana. Le, lu kau nyatanya ah? Macam pemain YouTube nong jola. Kakek barang pemain YouTube nong jola roy. Derem le. Kau tak gel mengupload video. Benih kan tak ngupload ya kak. Siti itu kang editor ban kameran. Binin perpandungan dong. Tak tahu kaki. Oh tahu menda le. Iya le bener ocan kaki jeria. Mun urusan bini lakar tak ning kina aki. Sebab orang ala kue dalam rumah tangga dia tak lopot dari tuan bini. Ben barokan teng tua. Ah mantap ya kak man. Kata-kata deh iya. Iya le. Lu rah. Tak ke film boleh ya. Mari upload lang kak. Letek kura YouTube nung jola. Judul lah. Gila pengakuan. Yung kue le. Iya kak. Yung munda ile segok muli ya. Yung YouTube nung cola. Takut sampai ketinggalan video terbaru nah. Siap 86. Lebat mesti kakek Jong. Boleh di nak sangku yang bohong raja. Lebat ada nama noreng ngalak senyam nah. Kurang acur rongku. Ya kakek, lebat mesti ya.
Marle pada kecong mesti cong. Museng je rotorot. Pas aja langka. Lebar tani naman orang mata lawan sekali. Arah lebar. Pentung sokon malela. Sporan kok ci. Ada rasa sporan mesti ya. Museng je rotorot. Apa? Mun setia men, sing kok bika tepak. Tepak-tepak derem man. Iya tepak men. Orang mun pagi kan tade sekali. Berdesa ala ke kantor, berdesa ke pasar, berdesa mangkat ke sabe. Jadi sing kok bika ke. Mun ngecok pagi-pagi, tak kare temu orang men. Mangkan kok bika akhir tak tedung pagi. Mari jikan lancar man. Abe iya men. Mun ngecok pagi-pagi, rezeki lancar. Ayo men. Dente lu man. Sebelum berangkat ala Korea, maju doa gelu. Mari jikan lancar. Oh iya men, kelopai. Mayu lu baca. Mayu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Siapa kena? Mas beda jamunya. Apa cak sengkok ci? Ingin cuma sepeda nih cula. Oh iyalah, mantar selamat dong. Wah, mana yang luar? Penirengnya cuma sepeda. Ya Allah, sepeda hilang kena. Ya Allah, entah pak kemarin ngongku ke buru. Ada melangkor ya. Sepeda ya hilang. Ustaz, sampean ki sepeda ki. Iya, Ci. Kayak nggak apa. Sepeda aku hilang, tat. Bedreng ngibah. Bulat. Mangkan tadi orang Ci mau berpanda aja jam raja. Mulai coba Pak Putu aku tetang ke. Sambil orang Ci mentrojarkan bi orang ngargai kada ke orang lain. Dan ciling akhirnya mulai dari barin ada bener orang. Minta tolong ratat, ayo cari aki. Cari TV. Derem men. Cak geng kaki abit gelu. Orangnya cok asraja, ada tepak segini. Iti neman, sabar. Sepenting kok bi kaki oleh ngicok. Mun karo ngari men, apa bedin? Aku ibu ya. Me buang man.